Vrijeme! Hajde vam, da, pa drži malo. Ja nisam nikad više vidio ljudi na jednom mjestu kao tada. I evo sad zamislite, možda je poređenje malo onako, ali kad zamislite jedan veliki vašer i jako puno ljudi, samo što u tom slučaju nije bilo onih ringišpira, nije bilo muzike, nego su bila sumorna lica ljudi, zabrinuta lica ljudi, žena, djece koji su skupljali na jednom mjestu i evo, čekali su nešto, a nisu znali. Polako, čuje ženska štapica. Ajde, gosti djeca, polako, stani. Sve je to trajalo možda 30, 40, 50 sekundi, zaista sad iz ove perspektive jako je i odrediti koliko je to trajalo. Naišao je drugi, taj neki vojnik koji je rekao, u smislu, pusti dijete. Mislim, i on je mene bez pogovora pustio, nije ništa rekao, samo me bukvalno šutnuo mami i tada smo ušli u autobus. Ja krećem od moje majke koja je govorila konstantno, budi uzam, nemoj se odvajati sekundi. Postoji sigurno stotine ljepših mjesta od Srebrenice po nekim kriterijima ili u ekonomskom smislu ili ljepših geografski teško, ali u ekonomskom smislu i vjerovatno sam mogao biti na mnogo tih mjesta i pružale su određene prilike. Ali evo, posljednjih 11 godina moja duša i moje srce je ovdje. To jednostavno se ureže u sjećanju i uvijek kažem, naše djetinjstvo je na neki način ukradeno i to je ono što ne želim da se desi mojoj djeci.